Shubor nakaslem jong unongsan hima. State President ke BJP Meghalaya Unit Uba Ernest Mauri habaya keren bat kinong tho khubor halor ke jingkin tho uba Himalaya Muktan Sangpliang ulaong. Ke jingkren uba Himalaya MLA Barim ke Mausan Ram shisngi hadin ba ula no kam naga Bharatiya Janata Party ka long ka bamshisha. Nakalyang uba Ernest uliat ho ba uba Sangpliang hagas ngi nyaw vote jong ke election MLA arajar arpulai. Shikinta hadin ba ula tip ba ula syarem no marmar ula pun ya uban yakendo pada kajing yakendo uba Himalaya ula ong ba ukwa ban yakun ya ke election MP nakaliang jong ula ong bakabha Henry ka syongpat hakarai jong ki bahalor ka party na New Delhi yano kin penyang ha ke election MP shishu hagabaye day bat kajing keno jong uba Himalaya ba uba Ernest ula pak tar ya ke city bamut ban pak se menteri rang ba do ha uba AL Hack MLA ke BJP badu menteri uba dai kmi ya ke trat fisheries ke sorkar MDA 2 uba Mauri ula ong ba kata kamla ban long bat dai ukhna ban le ya kita kikam ule ya thuru ban kaliang ka seng kala pak ya ki kerteng ban thung kum ki political appointee shakinong elam ka seng se New Delhi bat ke kerteng jong uba Himalaya ka dei ka badan hakmat do Kawai na kaliang jonga ngam kwa su ban kerana ei halor chungba Himalayan Sangpliang maru la de mi no na ka party tamron ei su ban ong hanrei kum i jing penjai pat ya ka ei ka ba Sangpliang ong sapang kitu ki bau la kren spangka nepotism bat kiwe kadai ka bom shisha te nasmo ba nakaliang zongi kung ko party la de yashong nila ya perkhatba te hagwe dei bat ka jingkwa chong ba Sangpliang banyale ya ka MP election na kasengru kumbolong hagi press ula len wang bakamdon kung taji kren te nga kenmau ha hakasngi ke banyobon hakasngi menyebut tang si kentar umpat don bami ke result hadian ke ba Sangpliang la syaram ngaru ngele na itimbas na syaram di ba Sangpliang ibu fun uang ba ngakwa bani kendo tangar nga skusun ei mo sitting ya mele urem iya kendo hakata yi kendo ukhot bani di syahin jong don lang ba dipain secretary vice president jungi sarwan junjun wala state treasurer jungi aga ba Sangpliang hi ong ba ngakwa mele MP naka party BJP naka sen jungi tanga ong kaba dala poi kapor ninya keren karai kan dei na podeli kata keren ya ci shisha kaba pilang keliu yo ulat le kata ngi shong hayeng jong ba Sangpliang ni hang te ya po ha kaba ki ong ketika dong ba sa Sangpliang ketika ki ong ko lum ling liem itahi te nakaliang jong ki morsha rukila pensyai tengah semua inomi keren show ini subjek nomor umdon show party kamdon jemut iru bani keren tan sapangka isu wede badi ba Sangpliang pi political appointment hi berbor ni na party kat kum keji keren ban usiam u konrat ke sangma ka formula ka dong ba uwei wa mele nginai lightly hi put kala appointment kata keji keren mat ki he no elam jini no podeli Kamtam Urituraj Sinha, Budi National Secretary Haji Upor Udai Joint Coordinator Jokan Nordis. Kani kadai kentin ke papumi usiam memang ha. Dan kalian jungiru hadian ba ladep ke meeting bad usiam ngila rekomend nrewot ki kerteng. Kawai kita hak mat do kerteng di jumpa Himalayan Sangpliang. Kabaya uru ngalapni ngila pas po deli pola approval. Pitip ni ngina masulay direct niya pas po deli na po deli kin approve kin pas usiam
baun konsider. Te kadeka prerogatif pi kaban nominate ane kaban appoint kamdei nanga kum state president ngahot ngan recommend ngan pa ikarteng handai kandei na po sandar kin approve bat kadei pat kamon jomu siang baun nominate ino kum tikal appointment kata di sistem te nga amdani ai kumba ula ong po ka press ba head UMLA chongni ke BJP bat jupon besar ong ba ngala lek cheu ban ong ba devantar kata ke bam na long pi nga di rong ba ngan sukren kum kita kitien da ka bam na long le se utik mau bat ba het lawan khem ong manga nga khem ni ong kum ta andai ke ai ba nga stand di ka long ba nga ong yu ba het ba ngin persyang ban recommend ya kini senior leader ki ex-MLA pada kemudian ki hak politikal appointment na long bala te ham tu la permi ni kerteng ba nga kwa banyo politikal appointment handai ka kum jing tip janga kla ban kli wi parti ru ki parti presiden ni la don nak chong ba kasong ha manusia usia pista kadeka politik ku jong ba untung ya no ule ko no ni kan musliang ni kan yura ande kan ci ko no ka sulong ba su ko no long kan no